masih kena ingat janji orang. Iya, tahu ya teh ingat. Abah teh inget ya? Ya aduh Anu ngajanjikeun ingat atuh bohong. Boga kamu gecan? Can atuh. Najwa? Acan atuh. Mah? Acan atuh. Boro-boro. Payu teu. Alhamdulillah. Payu payu. Paris boga janji. Janji itu ulah di sudah bisa diingkari. Emang janji naon gitu? Bukan ya janji naon? Janji naon sih? Tadi anu ulah cenah Ulah bobogohan. Sadilarang dilarang. Janji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sih Naya teh? Duh, kain beteran. Sugan disampun ya, sugan disampun. Ya bijaan. Kok ya. Ayo teh nyantong. Ya aya apa? Gua dia, Mbak. Aktif. Kita aktif. Samper we yuk. Yuk. Iya ya, ngerasa aneh tuh di sini ya. Aneh. Jarang kumpul-kumpul gitu. Wah, iya nama beda, sombong, sini ngomongnya deh. Makanya Kumaha? Gue ini mah cang sampur we yuk. Yuk sampur. Jauh deh ya. Kamananya si Atem nilami pisan ke kaburu aya baru dak gerak ka dieu ke kapendakeun. Motor teh ya wae pun kerusuh teh kuang jeung bebeb tim kerusuhna teh pun didorong. Hei beb, udah lama ya nungguin aku. Beb, maaf beb. Cemburu tuh beb. Maka Oke, manisnya hilang kan beb. bias. Beb. Ngap, tuh dah motornya mogok. Karunya capek euy. Atuh nilami teuing. Beb, ampura tuh beb. Kalau cemberut wae, kayak manisnya hilang gerak. Beb, amang yuk. Ayo atuh bade ka mana? Kan orang mewah yuk. Ayo atuh. Ayo. Beb, naik beb. Hilap. Motor lagi pan mogok. Turun deh beb. Sarati saatnya. Dorong beb. Iya, itu juga Cina ya lah ya. Cina ya. Ayo dik sabar. Naya. Ngewok ah bobogohan. Ih, Nay kok gitu? Ih, sugan teu kitu Sugan teu na ya mah kitu. ingkar. Naya mah. Salila 3 tahun mah bobogohan, seperti bobogohan. Tapi Naya pantesan tara kumpulnya. Nyai Di WA pantesan tara beda. ngebales. Ampura tuh lain kukituna. Punten ya. Intina marang teh geus kecewa ka Naya. Ngeus kieu we nae mah ek pilih arurang atawa kabogoh. Beb, mending beli abi beb. Punten ya abi milih rencangan tos lah putus dadah. Via dulu Beb, beb.
Jangan putusin aku, Beb. Oh, motornya tinggal nih.